Shalom, selamat pagi Bapak Enang Nalongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan sigano pari bata bani panorang sogot narion. Pasadahita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih tongtong isombahkon uhur nami hubamu Bapa. Bani bagal ni panghidupimu, matongtong hamsir-sir, marmuduhon guluh nami, rosi mangiring-iring lakah nami. Membain buih tetap hanami dirkak canah bagas malas nihur mandopakon ari-ari siganup ari sogoton pe Tuhan merite hatam patotap ham patuguh kam ur apa pikiran nami ase hatamuin matongtong nagabi onjolan ban nami bani gadupan lakon nami sa ganjang nyeron bagas Kristus Yesus Tuhan nami jaloha merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijapen na siyam marianan bani panorang sogot nyarion nabu isisihanami marhiteon channel YouTube on rigapan sigano paribata sadarion Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2020 ayma tersurat bani buku Matius bintu sia ayat 30 nama katahon sono ninima dopak susian ni ai bulak do si sabion tapi otik do si parforja. Kita haganupan Bapa Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo ididah kita matongon ibagas parguluhan ta sigano pari aha namasa sonay age sihol nihur ni halak ase mangguluh ibagas Tuhan tentu mitor adong do ibagas pikiran ta ay magambaran rasa horahan ni jolma dopak idop ni hurnine bata ay maase ulang mitor negative thinking kita anggo adong mamisal ni namang kritik makasi holhon asi buwe manangin si pangidangi ito nga tonga ni kuriain namararti doay hata ni Tuhan Yesus hubani susiani sonay agi hubani halak na mabuhay bani panorang ay na manobot bulak do si sabion tapi otik do si parhorja laho mangarah kon hita bahasa ibagas parguluhan ta sigano pari maningon buhay do hapeidah kita sihdo ay songon juma anggo do malaw paryama tene anggo ome law paryama ya anggo otik do hasa parhorja buhay do ome ay huli gabi busuk alani marumbak maya itu alani marumbak busuk jana lebih luar biasa use promose ubak atape mosi laho mamangani jadi langadong be gunani nokkan paryama ay atap boy humasonon bulak si sabion otik si parhorja namararti doay kewalahan ma si parhorja jadi purini pi marpala-pala marbus gugu hasil tong lang maksimal ay maase pwede jumpa kita itong-atongan ni kuryain marumutungot do pak parhorja kurya marumutungot do pak full timer ni halanya lang maksimal hasil ni paryama ay halanya ay halani otik si parhorja. Nah, sonaha do si kapta. Anggo Tuhan Yesus manobut bulak do si sabion otik do si parhorja. Na perlu bisa hali maningon takas pata. Bahasa Tuhan Yesus manobut ya
bulak do si sabion tapi otik do si parhorja namararti do ay ibagas nalaho paryama ay terdilo do haganupan halak asigabe si parhorja lanyana parlobe sukun hita dirita bihu do hita si parhorja ay. Nah jadi ulang pitah menuntut kita kan itu kan. Jadi menyusu kita dirita dihu do hita si parhorja ay. Atap Tuhan pitah menori halak naligan do hasa. Atap Tuhan mersuruh naligan do hasa. Lang ipake hita, lang idilo hita, jangan lang isuruh kita. Langsung naiten eh. Jadi ayana perlu maningon mangahap do hita bahasa tardilo do hita gabe si parhorja ibagas nalaho manabi si sabion ay. Napaduahon mapenang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Maningon do boy hape ni ididah kita. Porluni hurni ne bata bani si sabion ay. Jadi ibagas perguluhan ta si gano pari, ibagas pangidangyon ta, ibagas namar kuliah kita. Lang sukup hape ni idukong hita horja ni kuria. Lang sukup hape ni ito pang kita pangidangyon ni full timer. Tapi lebih kunjay maningon do hape idah kita bulak ope si sabion. Jadi lang pita kuriat taon tumang, lang pita gerejat ta tumang. Lang pita hasadon tumang, lang pita persoran ta tumang, lang pita persekutuan atau pangidangion ta tumang. Nagabe fokus ta. Tapi maningon boy do hape idah kita bulak nari si sabionon. Alani ay maningon do hape ni ipasirsir hita makumani. Dirita sonay age garejata ase sirsir mahoma gabe si parhorja itongah-tongah ni si sabion ay. Jadi ang gubani panurangon idah kita bahat ope si patorsaon ibagas parsoranta ibagas sasadonta gabe dihut mahita na patorsahon ay gabe dihut mahita si parhorja. Jadi ulang kita gabi penonton isamping mangidah-hidah menilai duhasa maningon terjun mahita human halani bulak si sabion tapi otik do si parhorja. Jana napatuluhon anggu isobuton Diyos mabulak do si sabion tapi otik do si parhorja. Maningon marsukun hita masih buhay bulak si sabion tapi otik si parhorja. Bisa jadi alani ibagas horja ni Tuhan adong ope pemahaman lang adong dapat kita duit hunjay anggo mangidangi hita lang mitur gabi baya kita tongon maningon gabi direktur maningon gabi kadis maningon gabi anggota dewan ay buy gabi baya kita gabi pengusaha buy gabi baya tongon pasti doai. Tapi dingat kita si holniur ni Tuhan Yesus ibagas si sabion ay. Jadi maningon ibuang hita do hape prinsip ya lang bayak kumbani pangidang yonin. Maningon ibuang hita do prinsip na si sonayay. Asyaha ase sirsir humani hita. Ipake Tuhan gabi si parhorjani ipohon anggur ni. Ase sao matongon si sabion ay masuk ia kulumbung. Jadi marguna hubani buih halak pangidangyon taay. Alani ay salinari bapenang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tuhan Yesus mangondoskon hataon hubata. Bulak do si sabion tapi otik do si parhorja halani ay. Labin roh gue ni mahita selaku halak na porsaya memberi dirita ase gabi si parhorja hita tongon bani pohon anggur ni Tuhan in. Ase labin roh gue ni mahumani halak na porsaya hubani
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martonggo makita. Terima kasih mabamu Bapa. Bani hatamu na ijalohan nami bani panolang sugut kami. Asi ajari hamahan nami. Songon hatamuin. Bulak do si sabiyon, tapi otik do si parhorja. Ibuahan nami mauhur nami. Iberehan nami madiri nami. Sonay age haganuk talenta na dong ban nami. Ase gabi si parhorjamu mahanami bani pohon anggurmu. Ase paryama nabagal matongon najupah kanami. Jana lambin ruh bueni mahanami tongon marsi jolomon tangan ibagas sada niuhur ibagas sada hapor sayaon laho marhorja ipohon anggurmu bahe nasangapon ni koranmu ibagas koran nakmuton Yesus Kristus Tuhan namin jala marapakon tongko namin. Amin. Oras bataganupan, selamat pagi. Selamat menikmati kebersamaan pakon keluarga hinahulongan ni hurta. Selamat merbuah jana selamat merparyama mahita. Itongah-tongani pohon anggur ni Tuhan ini. Salam.